بچینە باکووری کوردستانی هەفسەرۆکە شارەداریە سێرتێ یا دەم پارتیە سۆفیا لەگاش ji kar hat dorxistin li şûnawê Qeyûm hat danîn. Pêncemîn dadgeha cezayên giraniya Amedê 28 Çileyê bi hinceta endametiya rêxistina terorê 6 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li hevserûka şaredariya Sêrtê Sofya Legaş da birî. Sofya Legaş li pêncemîn dadgeha cezayên giraniya Amedê ji ber xebadên roja mevaniyê diha darizandin. Polîsan 29 Çileya 2025 îro demjimêrên sibehê şaredariya Sêrtê dorpêç kirin ji hevserokên şaredariya ra gotin ku Qeyûm bû ser şaredariyê hatine danîn. Diyarkirin ku dorpêç berdewam e gel jî li ber şaredariyê Komboye parêzgarê Sêrtê Kemal Kızılkaya jî weke Qeyûm li ser şaredariya Sêrtê hatiye danîn. Li hemberî şaredariya Sêrtê hevkarê me Abdulselam Akinci dê li gel me bezanyariyan dê bide me bizanîn ew yani ew nerazîbûnê xelkê ku derketine li hemberî şaredariyê çi tiştekê nû di derbarê danîna Qeyûman da zanyariyan bide me Abdulselam. بله هوار روز باش از لسیرتل بر شارداریا دم پارتی مکوی رو سری سبیل دم جمر پنجان دا قیوم جبو شارداریا سیرتی حتی دانین جبو بر تکنیشاندانی و جبو نرازی بونانشی لفرا هم خلق هم جو پارلمانترین دم پارتی الورن بیستکی اول عدالت خیال وربو پارلمانتر دم پارتی یا آمده دیسا نوروزوی سال پارلمانتر شرناخی هر وها سوفیا لغاش هف شاردارا سیرتی او جی الوربو بمرا بشتری وشنا زندی بو بله از ویت تشته بجمان ها دنگیم باشه تا گلو هوار بله گلک باشه بله وزارت کارین نفخوی یا ترکیه ایرو پشتی که امبیجن سری سبیش خواهد دیار بو قایمش با شارداریا سیرتی هاتیه دیتن به داخویانی که نویسکی لسر حساب وزارت نفخوی یا ایکسی آماجه بریارا پنجمین دادگاه جزای گران کرد هفتمین رو نشتنا دوه دا جبای شاردارا سیرتی صوفیا آلاغا 6 مه و 6 سال و 3 مه جزات برینگوت لسر ویجی لگور امبیشن ماده لگور قانون ریوبرنا شارداریان لگور ماده 45-46 که گریدای جماره 5393 یا ریوبرنا شارداریان صوفیا آلاغاش جکار هاتی دور خستن دشونا ویدا جی دکتر کمال قزلقیا کو والی سیرته و که قیوم هاتی تاین کرن به وی بریاره پشتیل بجاتن 31 اداره هوار کو هفته و 8 شاردارین دم پارتی هبون جبو 8 شاردارین دست دم پارتی نه دست دم پارتی دا بون به رنگی قیوم حتی دانین 20 که اول جمراج لگور ریبرین دم پارتی جمرا راگاندن هفسروکی گشتی دم پارتی تونجر باکرهان لگل دیسا هفسروکی پارتی هرمین دموکراتیک کسکین bayindir ye ben vira saat sisyanda yel vira daxuyaniye kişi be dahin nerazi bum bir rengi Sofya Lagaş tuvaşana berin hadaj meramaje bu ekir gommen ve kerojnameger kardikir ev hinceta ku ev tişta ku jmra kirne hincet u jber wij limin ceza birine ev ne hukukiye bir rengi ji nerazi bun nişan dedin xalşil ber şaredariya Sêrtê barmanca bertek nişandan danîna Qeyûm bir rengi komune hemşil vira geçeden an dişopinin arası بگمان دماغ داخویانیه جوتین داین ین برپرسین دم پارتی هم زیادتر زانیاریان شوور بگیرن هفکار ما عبدالسلام زور سپاس بوده لنبری شارداریا سێرتێ تو لگل مبوی